Ole, voin hianin kan Chen final day. I test ni kan thleng ta kan andon. Kan pa zo ngemo mi lo thlir don ya. Certificate kan nei ta Chen thiam certificate kan pass ve ta test mo test ka pass ha lo mom khop maya hey certificate kan hum va me the blue trident lo zir ve ro ta hian in chir lawang. Oh guys, in ka thleng chia cho ke kham to certificate nen ka hot voin chu alo mom ve shim shiwa ka ron soi du zo ka chu hey a basic cho wala nia ka thil zo chu tianga thì han bon em phang ni chuang lo ta ma se tui chen thiam pa ngai kha tiang kha ani de me basic freestyle ang kha ni ta lo mom be shim shima a plus a pass the shim shim te kha lo mom to ni chu ma chuanin tuna hian skincare ka in bo langa skincare o ka identify nga skincare ka tianga chuan nakal turin ka in siam nga chu te chu ka ron tilang le thok thoka nga mi lo thel sak zel don nia. Okay, buat so tun chung ka ron ding ve thung dona chúng ta ngà trong cả chuột hay ngà tiệt rồi tụi chúng ta còn tin về thùng đồn cho nên skincare cái tiệt chân đồn chỉ cảm thấy cái đồn pizza tụi chúng ta glow Swiss Beauty Ho Glow Fusion line skincare line thar and face wash hay cảm mang mà nó nuông đâu nó transparent texture chỉ khá này ha hey phim vết đắng đại đó pa texture thế mo mà nuông cái tiệt hydrating vun atify cha vun ti ro rup chuang si lawin he mana nuam ro tu ka back te tilai boka khan a link ka lo da lenga indu chuanin in lo cha ve don ni adang poka ron mang don ka mai tlem in a ro de to chuang chuanin glow fusion face toner Swiss Beauty hi 3% niacinamide le cucumber extract ka ron oma ka lom na de chu he hi mo and toner hi cucumber extract ka ron om te hi ka lom tu ka kha arduino green tea le cucumber toner mist spray an nei kha and stop tak de kha kawi lu tuka chuan cucumber tel na hi atam lo to pani chu skincare a hianin le affordable dewa hianin I toner a bikin Indian skincare a chuan chuanin cucumber a ron om le hi kalom lu tuka he a spray po hi nuam to pa enge ka duna chane mem ka ti chuan cucumber a hydrating a calming a soothing a oh hey mint te asan pa ati votu tel lo khan ama khan natural kha calming soothing top khani wang khanin man nuam ka tia ka in spray de sak me ni chuanin ka video ma sa khan kha tun tha chu khatira te ka dam lo ka nuam sam lo ka ron ti khamo pathian khan pathian hian ha chon la hun min lo pe ni don hi te ka ti le no tun no hian pathian sa tiang kan dam chho le kan dam chho kan normal chho le kan dam chho le chu alo mom lama ania ti me ang han sui mai la na a don om chuk chuk ka na tho to don om chuk chuk ka pathian in ha chon la hun min lo pe ni hi tina ril ru ha ka nei ta so ka dam lo he tia shom deuh han eng lo ai ma chuanin mi lo ha chol tir rang ani hi ka ti ta ka dam lo lai khan he mi ron bet tu le mi ron video mi lo siam sak them
product milo review sak the ti kha ka tong mi alo mak lu tu ka ma se kan dam sia ti na ron chole alo mom lama ka nga ya chu ka ron sei vel ka ni chuan glow fusion vitamin C face serum ka hmang velenga hi sakura extra combo ka sakura chu pangpar ania pangpar chi khat hydrating te antioxidants om tam na ania hei hi 10% vitamin C ni a ethyl ascorbic acid a derivatives khan manga i appear ani lo ni chu sensitive tan pun in mangam don a beginner tan pun mangam don chuanin tlemin gel type texture ne ma se hei ban chu pangkha ni lawa a lightweight lu tu ka mana nuama chuan Swiss Beauty hi ka lom na deuh chu i an product hi skincare an luma hian makeup an kalma sa an lipstick po karon tilangang i shade pathum mi ron thona i a color ho karon tilangang an la hlom nu tu ka an to box si lawa mo an foundation te an product ho a thave re chuan kha chu ka lom na deuh chu i skincare line ron ti ma se silo makeup a ron kalma sa ma se skincare ron nei chho ani ta khata khanin henge i makeup brand le skincare brand hi an kal kop fulo thei tu ni chu brand pakhatina ti hian makeup le skincare kal kop hi ma se ani chu an ni lem lawa an ron ti chaphian an ron ti fu phian chu chu enge kalo lom na ti me ang ka i kalo phur ve ne em ani chu chuanin man nge nge chu tun lai chu la roche posay mela b3 hi ka mang nge nge ha eng brand pom mangila aman pol thei phot chon hi atel deuh zela ka rotina hian mo ma se Swiss Beauty ho hianin moisturizer an la nei lo sunscreen deuh tlawng ania ka toner le nga chuan moisturizer ka hmangang toner man to moisturizer man ma toner man hian moisturizer man tamangai lo reng renga la roche posay ka hmang do na an moisturizer hey kema po hian ka hman tlem em hi mo a dai zai a ti dai zai le zwala chan chu moisturizer chu hnong khan ma mo hnong pe tu ni ro khan hnong ma mo na chen khan nei ve thawa kha khanin at extra hydration na pe bokta etia moisturizer man ma toner han man hian chu tha ka ti na nia sunscreen man alo huna an sunscreen hi SPF 50 PA 3 plus ania cream type ania ma se amom hlup chong lo ma se hydrating ro lu tu ka man an nuam ani chu mo chuanin mom thang ang kha om lo wa white cast a po kan tiang chi kha nei lo boka man an nuam lu tu hey nuai ro la nuam to pani chu mo chuan glowy finish le ma pe ve a tian ein blending ka ha chungin kalo in sia manga chuanin chumi zo chuan makeup ten en aman pol thei do ti vel kha hey foundation na bikin makeup ama chuan foundation chunga man chi do ti vel kha karon test lenga chuan Swiss Beauty an lipstick ho karon tilang le boka ka don ho chuan video kan du to don ya ein blending to a foundation kan mai ve china chete an hoi tam em pe ngai lo soi le soi nu he tiết thì an nom ve chiang ta ke nó sẽ còn nói bể xí rồi để tung xí bể khác đi rồi các cụt cái tiền vàng bể rồi thì bây giờ foundation khởi chân cụt ta bôi hen các cụt cụt đi chỉ hiện double cleanse thấp thấp bằng ai foundation khởi chân thôi
amma tu sabun makeup hi alo being het ve khop me vuna hian nge i te ka suyang sabun mai khan hand wash mai te hian a fai zo pik ni alo kan wai wa le chin tho ka ti ka pai ling be lo men lo em lo kam mai a chu nom lem lo a ma se ka ho hai nom ko ho hen om na chan tu chu exfoliate khan du wa e ka vun hi chu a sunscreen a po ka be ka dem zo lo chu hi ka mai chu exfoliate chata ka ti chata chu en mau no ta ngon hi chu tlemin kalau ngai ta do tun hai te hian exfoliate tu lo kha bang zo kha ni ka renga dead skin cells a build up wa he in siam na sa bang to ni ka reng zo ma foundation kan hoi lai khan mai ka lo fa theng le a zia lo khop mai chuanin he Swiss beauty ho nia Swiss select india mo chuan hei hi number 7 ania number 7 hi rong kan en ma saber anga hei hi arong ania kan hoi vek don lawa hei number 7 hi number 7 rong ania tingelan en chinang kan hoi vek me ang asen ve deuh hei number 7 chu mo ka ti re le nga chuan adang ka ron ti lang le number 4 ka ron ti lang ve thung ang hei number 4 ania aniu deuh don hei chu hei number 4 rong moi khop mai hei alang wak lo ti khani deuh deuh ra hei number 12 ani ve thunga hi point nude lampang ni don hi aduk deuh jok mai the ma ai khan hei 7 ania hei number 7 alai mi number 4 a top bera mi heta mi hi 12 12 4 7 7 4 12 aniu dan hi duk deuh jok in ka she number 12 mo 7 nen hen kan mix ange anh al reuh phian me hei arong lar lu tuk tur kha aniu khan alo veng ve a chetel tur to amoi via we thì khá ni ta cái siam zo ta cái mùi chu lo ngai mo ri lo me lu ka ti re don tho video ka shoot zo hian chuanin thì hi ni ta voina ka interest dan tur chu voina ka office kal na tur chuanin cái loin ka ron phelo ka nga ka mo za hi ka ron mu lo kang chu ka mo za hi mo tai te brand kha ni buna nuam ra lu tu ka e asiam tu te ti me ang he azwar tu te hianin a quality hi an mang tha ka ti topa bun nuam ka til tu ka le kha ka in chhir lo khop ani a a mo za hi apan lampang deuania hei chatu pani lo pan lampang ania ma se a fan tha elastic a thabok se buna nuam lu to chu ka lo soi lang vele shim shim ani chu ole I chuanin ti zong kha ka video ron siam the te ni se kha product ka ron man ho kha back te hianin channel link ka lo da lenga indu ve chuin lo cha ve don ya tun chung tan chu ka du to le phota ka channel te mi lo subscribe ka video te mi lo like ka mi lo share sak to ngan som non le chewa video le pe ka kain mu le chu don ya